Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru konflik dari garis depan tanggal 2 April tahun 2023. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyebut terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Kupiansk, penerbangan dan artileri grup pasukan Zapad Rusia menyerang unit-unit angkatan bersenjata Ukraina AFU dekat dengan Sinkova, Olsani, dan Krahmalnoye, wilayah Kharkov. Musuh menderita kerugian hingga 30 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30. Selain itu, pasukan Rusia mencegat tindakan 6 kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina di dekat Stelmahovka, Republik Rakyat Lugansk Devurehnaya, Persotravnevoye, dan Sinkovka, wilayah Kharkov. Letjen Igor Konasenkov melansir secara total, 405 jet tempur Ukraina, 228 helikopter, 3.641 kendaraan udara tak berawak dihancurkan. Termasuk 415 sistem rudal pertahanan udara, 8.510 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.077 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.485 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 9.270 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, Angkatan bersenjata Ukraina dalam sebuah pernyataan mengatakan Rusia kehilangan 560 prajurit dalam 1 hari. Termasuk 2 tank, 5 kendaraan tempur lapis baja serta 1 unit artileri dan 2 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 174.550 prajurit selama konflik. Termasuk 3.618 tank, 6.986 kendaraan tempur lapis baja serta 306 jet tempur dan 291 helikopter. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 403 hari. Belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Ukraina juga menunjukkan rekaman penghancuran musuh dengan mortir tulip. Brigadei Mekanis terpisah ke-14 yang dinamai Pangeran Roman Agung terus menyerang penjajah Rusia. Video dirilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 2 April. Kerugian pasukan Rusia belum terhitung akibat serangan ini. Terpisah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang membela Ukraina dari penjajah Rusia. Saya berterima kasih kepada para pejuang kita yang bertempur di dekat Avdiivka, Mariinka, dekat Bakhmut. Terutama Bakhmut, hari ini sangat panas di sana. Kira akan mempertahankan tanah air bersama sampai penjajah pulang tertunduk, kata Zelensky. Ще 11 людей отримали поранення. Росія застосувала проти Костянтинівки ракети С-300 і систему залпового вогню «Ураган». Сьогодні вранці російські терористи ударили також по Конотопському району Сумської області. Мінометний вогонь, 2 загиблих. Мої співчуття всім рідним, близьким, всім родинам. Це лише кілька прикладів із десятків ударів за добу. Є лише один шлях зупинити російський терор, повернути безпеку всім нашим містам і громадам від Сумщини до Донбасу, від Харківщини, Херсонщини, від Київщини до Ялти. І цей шлях – військова перемога України. Жодного іншого шляху немає. І не буде держава злом, для якої стало нормою бити ось так з ураганням по житлових будинках, запускати С-300 по містах, обстрілювати звичайні села, людей. Держава злом має бути розбита в усіх сенсах цього слова. Рашизм повинен пройти через повну поразку військову, економічну, політичну, юридичну. Перший пункт – військова. І пройде. Я дякую всім, хто наближає цей час. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.